Se kachilang ahem laan sa se kapaching thurji la penra ratum se kachilang ahem along akisung kupima. Anparta awar sai kupipima kilong pura sarkar pen Swasthya Sewa Utsav ninia farman kapathik pon ajai megalong EM Sangpi Rina Terangpi kachetong dun. La Swasthya megalong Karbianglong Autonomous Council pen EM Asia Tumaphan External Evaluator Arpu Peponsi se kachilang ahem along kapalang dam japhan lang toy pipon. La Sonsi EM Rina Terangpi tame Zrikindeng BPHC lapen Mailu SSC along Humri Damsi Dr. in charge nurse lapen Ratatom pen Jinki Jithantekam Labang Swasthya megalong Saikamasai Patum External Assessor Atom Dorsing Ronghang Bonima Ronghang P Dr. Sarsing Inghi Senior MNHO in charge Dr. Joneswar Sahu Liaison Officer Sanjay Rongpi lapen Gotom Sarma Atom Setong Dunsi se kachilang hem ki mesen chi aphan kachingki kachethan patopong Cut news lapen news pass lapen news live Karbianglong so channel tumkan karbang pa jiriglo la sarkar ban kitip pon la sika chelang avar sai kemisen ji apha mate rong professor sitami so dari den hospital long am kipali nanji la so awareness program kedeng pon tini le kijirilo kasi nini ke pon lo sarkar ban kitip pon nateng pen ladat sika chelang alongan mga pali ji kan so dari den tumhan tami alang betum sedakan pali tu selang hemang pali tu kurang tumhan pilih ke paro lapen sika chelang ahem pipima kenang dia sonan setami ladak kawe hormon sami tim report tokon lo lasi ningke pickenan lo ladak sika chelang ahem pipima kawe lakabire sonan ta long kontribusi ningke lo nang humrian ko pilo theklong jirkindeng hospital na Jirikindeng hospital kan ke latulo atau ka facilities ki do lapen pinangan facilities bang ki asap sule kinang he jene ko the most important thing bang ki la mane facility running water facility adu to la bang mane government hin na sab so provide to the me ipa to patient banta he di lapen ke separate toilet mane mane male toilet belek female toilet belek na supervision bang asap so hindi make sense po lapen la hai mane electricity facility bang ki mane only solar chot materi so like mane labor room long pusta mila sterilizer mane autoclaving la hai bang ki ite titi alang ditum hidi so la bang ki important o mati for mane proper mane hygienic delivery so lapu la hai bang asap so lang ikti mi pato lapen baki bang ki lapu the medicine mane dispensing counter la hai bang ki mane almost mane do lap le hai emergency medicines la hai pini pina la hai bang ki duson si theklong la hai lapu ano ate nangle tum pini chibang lap tum si mane ki ong lo alang di tum ta cooperative lo lapen ni tum hanan chithan lo alang di tum ta pipima ki do ka vela hai so